Batibitana Soweto String Quartet Zebra Crossing album Simra Kortiwa Kwela Shakana mix from Ganalon FM Noktakana Isaka Ganalon FM Nokroke Africa Obula Ganalon FM 60 Matemba ya shia nemo ya kom Ganalon FM Nokroke Africa Obula Umeru 20 Dani Eric Mavasani Kalanga Pet Matebola Fama Sunga Ufikarika Awara Yambirin Shekanilo Timakati Let me sort of mean come back I sunga ikandiala Tinsolo Kalanga Pet Matebula Eka Africa Wabula 12 to 2 Musumbuluku kuya fika rabuntlanu Ebash kwambana akuvulavula ntiyiso minkarhi yin'wana kwala female wadi leyi mi nga ku vulavuleni yona la mani wa mava ri kona a ku vuya kona hi fike hi vutisa hi hlayininyana hi nkarhi wa swakudya swa nanhlikani laha ku why swi nga tirhi swilo leswi va ku swilo swa government a ni ma swi tiva a swi tirhi swilo leswi i khale swi fini swi nge te yini vo hlupheka vanhu lava se tifeni teto a ti swi koti tona ti nga ba moya wu ya hala na hala hi ku fena na yo yi ba moya yi kha yi jikajika yi fambisa moya wu ya hala na hala i excuse ya njhani mara leyi nga ku nyikeni papa va lava mara yo hayi vanhu va tipolitiki va na mavunwa mani va hemba yo se sweswo va ka hina se ivi hi hetelela tolo hi twanana ku tanihi rixaka president va vulavula na hina mundzuku na madyambu awara ya nkaye mi ta swi kuma awara ya nkombo na madyambu mi ta swi kuma thwi kwala ka xitichi lexi mi xi rhandzaka munghana Lonene FM xipano xa tiko xitlivi xi ta va xi yime ku lunga ntivi va ta va ri kwele Cape Town kumbe va ta va ri kwala va nga ta va ri koho va ta tiyisisa ku vona leswaku mi swi twa mi kuma timhaka hinkwato hakeri se loko mi heta ku kuma timhaka teto hinkwato hi loko se hi vuya hi ravuntlhanu se hi ta va kha hi njhekanjhekisana hi leswi president va nga ta va swi vurile kumbe va nga swi vulangi namuntlha hi ri ka awara leyo sungula hi la ku bula na n'wehe tanihi hi rixaka hi languta ka timhaka ta vukorhokeri hi ku angarhela kwala mi nga kona mi vona ngeti vukorhokeri leswi xitsanana wun'wana a rilaku mi vona ongeti president va fanele va ku yini ku va hi antswisa xiyimo xa vukorhokeri hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi nga kona van'wana va ri laha hi mapatu van'wana va ri laha hi mati van'wana va ri laha hi timhaka ta vukorhokeri ka tindzawulo tindzawulo ti hava vatirhi va kenela swi nga va swi vanga yini swiyimo swa muxaka wolowo se mhaka leyi ni lavaka ku hi bula hi yona ku sukusela sweswi ku ya awara ya n'we nhlekani lowu ku nga va ku ri timhaka ta dyondzo loko wo pfulela sweswi ku ya hi vulavula timhaka ta dyondzo ntsena mi ta swi twa hala ku kayivela madyondzisi hala ku kayivela titlilasi hala ku kayivela swihambukelo loko pfulela hi vulavula hi timhaka ta rihanyo hala wani ku pfumala madokodela hala ku pfumala vaongori hala mirhi ya ku hava hala swi tele loko ya ka magondzo kona ta ku hala ra ka hina hi mpfhuka rikulu leri nga khule rin'wana patu premier mathavatha sweswi va nga xandla xa holobye va fambe va ri tshembisile a ri zangi ri va kona ra kusuka laya a ka vahlave laya ri ya humelela le chela mafurha ka Nhlaniki a ri kona patu rero na loko va ri tivisa a ni ri kha ni haxa ni ri kwele va ri yini sports center xexiya na ku hungu ro kumiwa budula va ku i sports center veri ngungu mi ri mani mi teka vito ra munhu mi ku i sports center ku ri hanchumu ku budula se hi vulavuleni timhaka ta vukorhokeri hinkwako u nga va ri la Mpumalanga u nga va ri North West u nga va ri Limpopo u nga va u ri Gauteng hi languta ku loko president va ya ku vulavuleni va ta vulavula kambe swi vulavula na hina leswi va vulavulaka hi swo okay ngopfu loko ka hi languta tolo kunene laha a hi ka hi bula na tatana Xikwambani va ndzawulo ya rihanyo a Limpopo loko va lona famba vanhu va kanete futhi a va kanetanga hinkwaswo va kanete hinkwaswo leswi va nga swi vula se hi la ku twa ku mi le ku hlanganeni na yini leswi kumbexani president loko vo vulavula mindzuku mi nga ta swi twisisa ku lava vulavula na mina loko mi ya mahungu ya misava hi ta bula na va COSATU hi tlhela hi bula na va SAFTU hi bula na vona laha tanihi vatirhi ku na nxungeto wa ku vatirhi vo tala va le ku heleliweni hi mintirho ka tikhampani hi ku hambanahambana hambi ku ri ka mfumo veri loko i ri mutirhela mfumo i suka xikulu i suka ka ntirho wolowo a wu pfariwi hi loko ku ka ku ndleka yini la tikweni ra n'wena mara a swi hlamarisi a swi hlamarisi lava nga rhanga a va twa nga ri kumbexani mali a yi heli a va twi nga ri mali a yi heli loko a ku ndliwa mapatu kambirhi
ku ndliwa mapatu mani kanharhu a va twi nga ri mali a yi heli va twa nga ri yi to tshama yi ri kona hi leswi xiyimo loko patu ri kha ri ndliwa kanharhu ri patu rin'we rin'wana ri nga si tshama ri ndliwa wa swi twisisa ku wa swi vula ku ni vula ku rin'wana hi mpfhuka va ri kuma loko va nghena va teka matimba va ri kume ra ha ri taniya ri tshamise sweswiya ha ri se tshama ri va na xiphiqo va fika va na ni swi tivi na ku la nga ta na miehleketo ya ku endliwa swikontiri tindhawu leti hinkwato leti i mani loko a hi lo tshikiwa hi khuleleriwa ku na mapatu a ni tshemba ka swi ta antswa hi ku hungisiwa timiliyoni ti ka ti nga ndli nchumu Sam twenini va ka hina hi le ka 0860 002 543 nongonoko ya Afrika wa vulavula wo sungula hi loyi nhlekani Inhlekazi mngana lonene Afrika wa vulavula Papa. birthday ya mina maphosa Robert le baba a ni lava hi vulavula hi timhaka ta ku president ta vulavula yini a mhaka hi leyiwani a ni navela ku tihosi a ti tsundzuxi leswaku a misava a hi ya tona ntsena i ya vanhu sweswiwani ku endliwa ti-mining ku endliwa swilo swo tala a hi consultiwi na vaakatiko sweswiwani ku ceriwa misava ku ceriwa a ti-G5 kwala ku tlhelo ka masirha vana va hina loko va kula va ya yaka hi yini tihosi ta hola ti kuma mali le ka president ti kuma mali ofisini ya government a ti tshiki ku xavisa misava ya vaakatiko loko munhu a ta ku fanele ku consulta a ta hlangana na vaakatiko va n'wi pfumelela swibusinesani leswi nga la mapatwini la exikarhi ka patu va twile na pole ya gezi va ka exikarhi ka patu a va swi susi president a vulavula hina ha pfalela hina Manyeleti kusuka Gotendeli ku ya Manyeleti halova langutani patu reri na White Sea na metro leswi mi swi vula ku swi na ntiyiso ngopfu handle ka loko ku milawu yi cincini loko yi nga se cinca milawu tihosi a hi ene na swi twa minkarhi ya ku tala ku vulavuriwa ku hayi vinyi va misava yi yini ku tshama vanhu vinyi va misava yi i ti-custodian tihosi la loko ku ri ku nawu wu cincile a hi byeleni mi hi byela ku wu cincile i hosi hi vanhu hi yo mhaka hakeriwa loko mo swi xiya n'we mi ya ku tihosini tin'wana mi fika mi ku mi lava swo lava mi ta swi vona yini ku swilo leswi swi le ku fambeni hi ndlela i nga fiki xaviseriwa xitandi xa 15,000 mara i hakerisiwa 700 i nyikiwa rasiti leyin'wana yi nga vi na rasiti i vhe swi vona ku se na ha ala sweswo tani ku na ni ndzi sweswo ni nga ni huweli ni swi twile mingisero na swi tiva un'wana mingisero ri tsala hungu la i ri khalanga na swi tiva ku wena wa vilela hi ririmi ra hina xinavetiso xexi xi ta hina swa swi navetisa hi ngheni kambe ni ta hundzisa hungu leriwani ku ya ka vafambisi ku va twisisa ku client ya hina va teke xiboho xa ku langa rito leri njhani na ku va langute yini ya ku ka vula mhaka nkulu la i ku va hi ya mahlweni na ku hluvukisa na ku tinyungubyisa hi ririmi reru se ta tinyungubyisa njhani loko van'wana va nghena va nga vulavuli swona naswona kambe hambiswiritani ni xi twile xivilelo xolexo vafambisi va mina van'wana lava ni yingiselaka swinene se ni tshemba ku le ku swi twini va ta swi tsala hansi ivi va swi hundzisa kambe ke a hi twi wena ku angula ku yini 0860 002 un'wana mingiseri a ka ha ri na munhu la 0860 002 543 a hi amukeleni loyi mingiseri hi twa ku angula ku yini nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene botpet na vaxongi minjhani hi pfukile mikwina hi pfukela khensa swinene na ku vuyisa ka lembe lerintshwa loko ni dina ku vulavula na n'wina ka xiyanimoya a ku ri lembe rimi vulavula hi timhaka ta ku vanhu va ka va lava swintangwani munhu a nga ri tivi ririmi no i malembe ndzhaku n'wamani swi kahle ku hi pfa hina ka van'wana hi tlhezi hi twa mavonele hi swo swi lavekaka swoswoleswo vanhu va cincana ma swi vona mi ri yini n'wina no hi lava ku khensa mani botpet va lava ku vulavula na rixaka nduku president wa Afrika-Dzonga by then lexi nkarhi wun'wani botpet hi faneke ku va hi xi langusa ngopfungopfu hina vaakatiko hi kumekaka aka matikoxikaya i switsongo swinene
leswi president loko va vulavula a va fanele va swi khumba mara munhu a nga vona xivutiso ku xana ke leswi hi navelaka ku president va swi vula va swi kuma na president na loko hi langusa president lava fanele ku va kha va kuma timhaka muhaxi va tikuma from our ward councillors swi ya ka ti-municipal swi kha swi gonya mukhuva wuluwa loko hi langusa munhu before hi nghena aka tiko hi roxe ku na leswi swi vitanaka ku i ti-basic need hi va hi kha hi vulavula hi swakudya munhu u fana a va na mpahla mara loko se hi huma andlwini botpet munhu u fana a va na ndhawu yo famba aka yona laha hi vulavula hi mapatu hi fanele hi vulavula hi ku munhu wa hlamba wa dya u fana a va na mati by then loko mo langusa aka ku ri se hi fiki kwihi ngopfungopfu after loko hi ta va hi kume xidemokirasi hi na tona tiyindlu because siku na siku mimasipala ya kha ya humesa tiyindlu vanhu ve le ku makeriweni ina swi right ha swi kota ku xava swakudya hi na social grant at least ta swi kota ku va ti-relieve switsongo sweswi hi swi kumaka government vanhu va swi kota ku xava swakudya swa siku na siku mara loko hi langusa aka ti-measure timbirhi botpet mati na mapatu hi laha mfumo wa hina a wu fanele ku langusa ngopfu because hi laha hi nge le ku lekeni kona swinene loko mo langusa ka ti-province tin'wana ngopfungopfu vo KwaZulu-Natal mi langusa vo Eastern Cape na vo Gauteng mapatu ya vona botpet da super ma tshamisekile ma kahle mara ka ma lamulele fambani ka ndhawu ti le Giyani hambi ku ri ndhawu titsongo ta tala avent mi kuma ku mapatu ma vona botpet u kota ku famba ntsena ku fana na namuntlha hi ku ka hisa hi famba ndzeni ka ritshuri hi kha hi ni guxeta mara loko va na swipulani switsongo karhi va dirayivhele mapatu ma rheta swi tikela na movha lowu fanele ku va u kha u fanele ku mi pfuna ku ta mi rhwela muvabyi or else mi fanele ma xava swakudya sweswo because a ku fambeki a ku tirheki so botpet lexi a lava ku ta pimanisa swina hi lexi i ku the-ward councillors the-ward committee even though hi nga swi tivi ku channel of communication na vo yi fambisa ku yini a va fikiseli mupresidente these two basic needs mapatu na mati leswaku vutomi byi ta kota va kha byi hi olovela hi ku loko mo langusa i xi ku hakela swibadi botpet hina hi hakela ku fana va nge le KwaZulu-Natal hi hakela ku fana na lava va nge le Gauteng mara loko mi langusa hala ka hina ngopfungopfu Limpopo it's west a ku tirheki a ku fambeki eyi kambe xivutiso ku hi fike njhani botpet a ni ku na leswiya swo tekela tindhawu tin'wana hansi ku ri lavaya a hi kona nga ku a hi hanyi South Africa mativa loko mo ta tindhawu ta hala hina hi nga kona botpet swa karhata u zonda na pfula because loko ni pfula swi vula ku fanele u stressa ku mindluku u famba tirhweni hi minenge kumbe u swilisa kwini u fanele u famba hi xifambo xa wena u fika u xi siya kun'wana u khandziya taxi mhaka ku a wu swi koti ku hindza na loko dyambu ri pelini u vuyisa sweswo u fanele u vuya hi taxi u fika u chika mpfhukeni u kota ku hindza u ya kaya a ku tirheki na switsanana that's why loko at the end of the day u hetelela u zonda na tumbuluku ku pfula yi nga ni u ta kota ku fika u ya tirhweni ma swi vona so a swi tshamisekanga a hi treatiweni ku ringana leswi va swi kumaka a KwaZulu-Natal a swi fanele swi kumaka a Limpopo a Vhembe a Khulisi Chavani because hinkwenu hi hanya ka Afrika-Dzonga ntiyiso ngopfu sweswo i mhaka yin'wana leyi fanele ku yi langutiwa ku ya emahlweni hi kota ku vona na ku tiyisisa ku tanihi hi maAfrika-Dzonga lama hakelaka xibalo hi ku a ni VAT loko mi kha mi hakela laha na pay as you earn a yi vuli ku pay as you earn malamulele pay as you earn manghena yi ri pay as you earn ivi ya hinkwayo ya hlengeletiwa yi hetelela yi fika ka tatana Enoch Godongwana ma swi vona mara loko se yi fanele yi ku distributiwa ti-resources hina ha langutisisiwi very na metweli bot akitseni bot enkom hi sweswo mi ntsena Munghana Lonene FM president very loko mi vulavula vulavulani kambe na vo mi va tiva ku na vo va kwala a hi tweni ku nga ku ri na un'wana ke ka 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komanda katika kambe msirtana a hi sunguleni hi hundza hi laha khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu sweswo mi ngisero Munghana Lonene FM komandlela hi le ku languteni ka timhaka ta ko loko i tshamini i languta yi vona hi ndlela leyi hi kumaka kumbe hi nga kumekaka vukorhokeri president va vulavula ene loko lata swi vona ku president loko va vulavula va langutele ku swi endliwa ni ta mi byela ku ni le ka yini a hi amukeleni n'wana mi ngiserile ni hlekani
Nhlekani Mashi njani? Mayingiselo wa mina hi pfukeli n'wina minjhani? Ko i active citizen kusuka la ka kuma la ku vulavula ni langute ka ta dyondzo hi ku mathicara nga kuma le vadyondzisi va le ku hluphekeni laniwa loko a vo vulavula va ri karhi va kongomeke kwalaha va ri karhi va lunghisa timhaka ta ku mudyondzisi i dyondzisa titlasi a hi ngo ka secondary i dyondzisa titlasi tinharhu nkarhi wun'wani swa kutaniya titlasi letiya ti na mune wa titlasi futhi grade yele u kuma leswaku a nga swi koti mudyondzisi ku ve ni a angarhela kumbe a khavhara titlasi letiya hi siku vana va vuya va nga dyondzanga nchumu minkarhi yin'wani loko va vuya la kaya laha loko xikolo xi humile siku leri va dyondzaka hi rona a hi ngo i dyondzo ya xinghezi va fanele vo endla hi rona va tsalisiwa ti-homework va tlhela va koreketiwa a va dyondzisiwi swilo leswiya hinkwaswo se va le ku tikeriweni vadyondzisi a va koti ku ve ni va khavhara swilo leswiya a va fanele va khavhara swo hi nkarhi luwa a va fanele va va kumeka ku pfuneka ku qachiwa mathicara lama nga ta kota ku ve ni makhavhara vana lava va nga kokwalaha exikolweni se hi mhaka leswaku vana va xikolo va hetelela va nghena na hi tisonto swa hlupha a ni swi tivi swa ku swi endla hi yini ku va hluleka ku ve ni va qacha vanhu lava va nga ta va yela because loko ni langutini na haleniwa premier a tini tolo lavo orovelani laha i khumbile swin'wana swa ku fana na sweleswo swa ku xikolo xa orovelani ku ze xi hluleka ku ve ni xi performa laha ku na vukungundzani byin'wana bya ku tala ngopfu laha swi endlekaka va qachana hi vuxaka ene lava van'wana lava va fundisaka laha leswi swi ni warisaka a hi ku dyondzo liya ya tinhlayo va dyondzisa liya ya ku va ri arithmetic yi na ti-higher mathematical equation so a swi koteki ku ve ni vana va xikolo va nga kota ku ve ni va yi funda mara va nga ri ku fundeni ka yeleyo a va zami ku ve ni va engetela mathicara a va zama na metweli voto wa mina a fukupela awara ya 12 a twini ku manga misava awara ya n'we ta misikwini nhleka magayisa kambe wena loko nghena ka Munghana Lonene FM ize hi twa ikhiku khala swi nga ri kona leswi swo bebebe a va ku i yini a va ku hi we DJ Funny Boy a va ku sindzisa ku yini magayisa magayisa lu suku tsutsuma na lu suku tsutsuma magayisa kambe msiritani ntshembe tani i ta vuya ta nhlamula nkarhi lowu taka nokona ku Afrika va vulavula le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi teri president wa tiko va ta va kha va vulavula na hina mundzuku ka nongonoko Afrika ka nongonoko tiko xeteli wo hlawuleka na madyambu ya awara ya nkombo kusuka holweni ya vaaki ya Cape Town seke loko va kha va vulavula na vaaki leyi va ta va kha va vulavula hi swilo swo hambanahambana se hi la ku twa we i vona ngeti va nga ta va vulavula yini nako ifike njhani kwalano ngopfungopfu loko hi kha hi swi vona ku loko ho pfulela tinqingho ku mina yini va ta vulavula vanhu va ku hi na mintlhontlho ya mati na mintlhontlho ya vukorhokeri lomu swibedhlele hi na mintlhontlho ya magondo sweswo ene loko u la ta swi vona ku president loko va swi vula swilo leswi va kha va lava ku swi endleka i swi vona hi loko vo president va ya ka khakhala minduku loko president vo va ya ka khakhala minduku hi leswaku i ta vona kun'wana na kun'wana ka ku khuleliwa hileswaku hi leswi ta vona swi cincini a ni hemba ni vulavulelo leswi ni swi vonini mina ku na pato rin'wana ri va hlupha laha kusuka Bindulani ku ya fika loko i pato leri ra ku ya le Thaba swi teka ku lova ka holobye Tito Mboweni ku va ku hetelela ri lunghisiwa va ndawulo hi va vutisile kwala va ku swi yo kotlanisa mara ma swi tiva ku ni vula yini musi amukeli ngoni bikiseri loyi inhleka aye khala ngampfukeli hi pfukeli minjhani papa hayi pfukeli hayi ni tshemba ku mi wela ka van'wana va lava nga ti tsakela ku hey
nkarhi lowu president va vulavula wu fikile kumbe xana va ta vulavula hi leswi khumbaka hala ka hina? Ntiyiso mi nge ni dlamba khalanga exipidi. Mina a ni ta navela ku president va vulavule ko tala va ku a hi vutihlamuleri bya mfumo ngopfu ku create mintirho, mara i vutihlamuleri bya mfumo ku endla ku swi olova ku mintirho yi ta through ti-private sectors. Swi vula ku fika sweswi president va swi tiva ku i ncini lexi endlaku ku ikhonomi yi nga kuli, i ncini xi endlaku ku vanhu va nga ti va to investa atikweni ra hina. A swi ta tsakisa ngopfu loko president a vo vulavula hi ku mfumo wu ya hi adiresa njhani mhaka yaleyo, hikuva timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho khalanga ti costa swilo swo tala, ti endla ku vantshwa va tinghenisa eka vugevenga, swidzidziharisi, va dzaha na hinkwaswo. Kasi loko ku ri na mintirho atikweni swi pfuna ku mfumo wu va na mali yo tala ya xibalo, yi tlhe yi va yi suse swilo swo tala, ya ha boheki ku ta yi ta akela dlamba yindlu ku dlamba yi ta ti akela sweswo swo taniya. Se a ni hleketi nga ku president a va fanele va addressa issue ya unemployment leyi nga henhla ngopfu, leyi demoralizaku vantshwa vo pfuka va ti chela va ti tshamela patwini va ti mabyali. A vo swi lava vantshwa lava, a va swi tivi, va frustrated, a va swi tivi na ku va endla yini. I xo sungula xexo lexi a ni langutela ku ri president a va vulavuli hi xona. A ni hleketi nga ku president sweswiwana va fanele va nga ha hi byeli ku ta humelela yini hi project ya Giyani, a va fanele va hi byela ku project yi herile. I khale kha hi swi twa. Mina swi ni hlambisa timbili loko va vulavula va ku rini swi ta endleka swilo swi nga endleki, na ha swi koti na ku va vutisa. Timhaka ta mati khalanga ti le ku hlupheni ku nga ri area ya Giyani ntsena. President a va fanele mbilu ya vo yi vava hikuva va swi tiva ku na vakhegula lava holaka mudende va xavaku mati, lava swi tivaka kusuka ka ti-ward councillor. Masipala wun'wana na wun'wana wu le ku swi tiveni ku ndhawu yo karhi ku hava mati, vakhegula na vakhalabye va le ku xaveka mati hi timali ta mudende. Swa tiveka hambi va ri vo president hikuva va ri loko ku ri hava mati aka around Giyani vanhu va endlisa ku yini, ku va swi tiva ku ti-district municipality ti le ku tsandzekeni ku teka mati hi tithraka va yisela vanhu hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Se president va swi tiva na liya mi yi vulaku yi ku president va swi lava ku swi endleka swilo i ntiyiso khalanga, mara xivutiso i ku why president loko va phela loko khe yi fambile president va swi vona ku xikontiri lexi ha ku endliwa tolo. Why va nga yimi va swi addressa president va ku ni disappointed hi ku mi vone ku nata, ni swi vonile ku ma ha ku endla xikontiri tolo hi ku a mi vona ku nata, moya walowo a wu fi, a na ha wu lavi. Ku komba hileswaku va ba nenge hansi ku komba ku service yi fanele yi ya vanhwini. Ni kha ni ya a ndhawu yo karhi mina president kumbe ni nga ri ku yeni vanhu a va kumi vukorhokeri. Hi leswi president a va fanele va vulavula swona. Khalanga time and again president va ta ku byela ku ni na ti-minister ku na performance management. A yi tshama hi twa ti-performance ta ku tiministara hi ku ya hi vona president va tirhisa ku yini. Ku na office ya monitoring and evaluation leyi nga kona yi nga creatiwa khale, na le ka office ya vona yi kona, a yi le ku endleka nchumu that office. Hi laha president a va fanele va sungula kona kwalani because loko vanhu va kha va ku tsandzekisa khalanga you make sure ku ri you deal with them. Hi mhaka ku loko u tsandzeka tiko hina hi vona president lava nga hansi ka vona a hi va tekeli nhlokweni. Sweswo swi vuriwaka ku ri hlampfi loko yi bola yi sungula a nhlokweni. Se hi leswi a ni hleketi nga ku president va nga vulavula hi swona. Swa mapatu a hi nga ha vulavuli hi swona wena khalanga hikuva mapatu a ni swi tivi ku ni ta ku hi rihi leri ri faneleke ri lunghisiwa ku swi hlakale hinkwaswo swi ni nga vula nkarhi lowu nga hundza na switanata na hinkwaswo. Mara vanhu a hi fane president va ba nenge hansi ku lebyi i vukorhokeri lebyi ku tlhe ku va na ti-timeline. Ni fanele ku va ku endliwe leswi hi siku ro karhi swi tlhe swi landzelerisiwa. Se president i nga ku kova ntolovelo ku fana na loko ku va na xikhongele khale va ka hi khongeleni hi nge se dya vuswa ku na state of nation address lexi swilo swa kona whether swa endleka kumbe a swi endleki a ku na nchumu lexi xi landzelerisiwaka. Se vanhu vo tala va le vuswetini khalanga president a va fanele va vulavula minduku. Timhaka ta swakudya swi le ku durheli ka vaakatiko lava
lava va nga hava na ho mali swakudya swa durha mfumo wu nghenelela njhani ka xiyimo xexo ku vanhu swilo swi va olovela na yo mitirhi ku hava swakudya swi le ku durheni tipetroli ti le ku durheni magezi me le ku durheni ene hala tlhelo magonyo va 36% na vayini ku ve mali a yi kona khalanga se president va ri mfumo wu nghenelela njhani ku pfuna swisiwana swa vona hi ku vutomi lebyi a byi le ku tikela eka n'watipolitiki na mati ku hava loko ni ri n'watipolitiki ni ri tani kha ni tshama kwalaha tiyani whether ku na mati kumbe ku na mati a swi ni khumbi ku mina ni borile that's why khale loko ha sungula timhaka ta African National Congress a hi nga n'wi veki munhu ku a va ka komiti ya mati ku ve yeni na mati ndlwini ya yena ya va vulavulela njhani vanhu ku a va kumi mati ku ve wile ku makumeni mativa loko mi twa ndohwi ni le ku tivutiseni ku kahle van'watipolitiki va hi rhandza na loko ni yingisela leswi n'wi mi nge le ku vuleni swona ku va swi tiva ku amugangeni ku hamati va swi mukerile a va ndzi nchumu ha nandzu va swi tiva ku vukorhokeri ku hava a va ndzi nchumu mara loko mi ya ka sweswi hi huma ka nhlawulo sweswin'wa xin'we veri hi lava ku korhokela hi lava ku tirhela swisiwana kambe ku hana nchumu lexi xi kombaka ku ve le ku tirheleni swisiwana handle ka ku komba ku ve le ku tirheni va kha va lwa na swisiwana leswi hi ku loko kokwani a kuma 2000 ivi a fana ya ka mati ya 300 kumbexani kanharhu a vhiki a n'hwetini swi vula ku 300 tinharhu i 900 se 1000 hinkwayo yi fambini i hanyisa ku and swi le ku tikeni khalanga sweswiwani ni ku byerini ku mi ni tirhela kaya sweswi mi tirha from home mi tirha ni ri kaya van'wana va kha va gungula va kwalaha tiyani va ku ku hava mati loko va yingisela ve ri damu ri le ku hlantswiweni hambi ku lona ngompfula hambi ku endleka yini va na mavhiki yambirhi vanhu mati va nga ri kumakumeni vanhu ve le ku kaya ka yini lexi van'watipolitiki va xi endlaku i ku kuma platform enkosini va ku ya timhaka ta mati ha ti tiva va nyika swiviko emukosini hileswaku program ya timasipala loko wo yingisela masipala yin'wana na yin'wana loko ri hava mali khanselara loko ri na nkosi it's a platform ya ku vulavula hi ku hava mati it's a program ya timasipala ku famba ni mi ya vulavula na vona ku va nga vileli hileswaku kusuka hi vo 2010 hi kha hi byeriwa xixin'we kalanga 10 years hinkwayo ene i vangani van'watipolitiki lava ho tshama na vona mara swiyimo leswi hina hi hlanganaka na swona vona a ve le ka swona hi ku ti-resources va na tona khalanga mali va na yona yo xava na loko va xavile a va loko mu ku mali va na yona yo xava va hola ngopfu van'watipolitiki ne ni vula ku salary ya Wi-Fi na ya va hola ngopfu leswaku loko ni sungula ka MEC a ni va MEC a kha ti vona ti-skills ta vona ku va hola ngopfu ti-members of parliament na tona ti-councilora va hola compare ka xisiwana lexi xa munhu a nga na vana vambirhi I'm just giving example khalanga a holaku maybe 600 hi n'wana ni swi tivi ku mali muni kumbe yi ri 1.2 ivi a xava swakudya kwalala a tlha a xava na mati tsundzuka khalanga mati a wu xavi siku rin'we siku leri ngo va siku i fane i xava mati hi ku wanwa i fane i tshama wena i kheka lava nga na tiboholi i khi hi humesa mali ene na vona va nge ku tweli ku va fanele va xava gezi lerero va pampaku hi rona mati hambi va kha va swi vona ku i xava masiku hinkwawo se i ncini lexi endliwaka ti-water tankers ti ta kangani mina ni tshama tiyana ni tshama ni vona water tank handle ka loko ku ri na nkosi yi tisa mati va ku amugangeni loko ku hava mati hi leyi traka yi suka vembe hi mi tisele mati ku hava mara hamba ku ri nkarhi wolowa covid a ku ri hava mati sweswiwani loko ku kha ku hisa ri kha ri hisa ma 40 and 50 ve ri nonani mati lama humaku ku hi mati ya kona loko mi kha mi hi byela ku ta hisa hi nwa mati hi nwa mati wayi se president wa swi tiva ku a Giyani for instance ku hava mati i ri yini system liya mina I'm part of the work committee la ni tshama kona hayi tiyani wa swi tiva ku ri no va tiyani sweswi a Polokwane ni part of ya work committee loko a eriyeni ya hina ku ri hava mati traka ta ti tisa mati va swi tiva ku vanhu va nge survive handle ka mati lomu matiko exikaya va teke ku a hi dyondzangi hi va mbuyangwani hi swi khayima mbuti whether ku na mati kumbe ku na mati as long as vona va yima mkosini va vulavula va ku lowa ka sambo mi nga n'wi landzeleli loko a bokoloka masipala ku ta mi tirhela vanhu va le ku feni hi mati vona va ha landzelela mina I'm talking reality ku vanhu a va na mati yaleyo ya ku phela la kutani ku okay a ni tekeli vanhu va le makaya hansi mi ni twa kahle na ku mi chucha ta nghenisa van'wana a ni tekeli vanhu va le makaya hansi
mina la ntshama kona la Apolokwane a ko ba mina Apolokwane le Giyani swa fana mara la ntshama kona mati ku hava na loko mo tshika mi twa va ku Apolokwane va ku hava mati a swi ni khumbi ene na swi tiva i mhaka yi i mhaka ya ku tshame vanhu lava va fanaka na n'wina va ku loko mati ya nga humi ha swi tiva ku a hi fanelangi heta 24 hours hi ri ha mati a swi koteki nawu a wu pfumeli se i va ka manghena va kuma ku hi le ka kokwani nghena a kokwani nghena na siku nawu wu ri yini a va swi tivi ivi va nga vileli va vembe ku yisa mati vanhu vo tikayakayela ivi loko mi ya ka nhlawulo mi ku hi tirhela swisiwana hi swihi swisiwana swa kona no a va tirhi hileswaku visiwana khalanga byi ndla hi ndlela yin'wana byi ku tekela na miehleketo hileswaku xisiwana xi hanya hi leswi va venge ku na hope xisiwana xi hanyi hope leswi swa riti leri ra ku swi ta lunga hileswaku xisiwana xi tshama xi kha xi byela ku i nga vileli swi ta lunga xi khome sweswi hambi swi nga ri ku lungheni as long as n'wa tipolitiki ka ku swi ta lunga xisiwana xi khoma sweswiya i ku tirhela swisiwana khalanga loko mi kha mi swi vona ku ede swisiwana sweswo swi mi vhotelaka loko languta Limpopo 73% to 74% ya ti-rural people lava va votaku African National Congress mara va tlhela va hlupheka hi mati ene i swisiwana a va na nchumu n'wina mi kha mi yima van'watipolitiki mi vulavula xilungu mi vulavula tithekinoloji mi vulavula swilo hinkwaswo va kha va nga mitwi na ku mitwa hi mhaka ya ku mi teka advantage ya ku munhu hi xisiwana ene loko munhu a hluphekile i yingisela xin'wana na xin'wana a nga na dzani wa tekeleka munhu loko a hluphekile a rivala na ku i hanyela yini se van'watipolitiki i ntiyiso ku va dya hi swona swisiwana leswi hi swo swi va vhotelaku mara ku va swi korhekela swa va tsandza xa vona i ku swi byela ku mi nga vileli mfumo wu lehile malembe ya ku tirhela vana ya vanhu ka mfumo hambi ko va 10 years mfumo wu ta ze wu fika mi le layinini mi nga vileli ivi swisiwana swi fanele swi amukela hi mhaka ku i swisiwana swi rhongo khalanga president a va vulavuli ku ri swisiwana swi endlisiwa ku yini ku timasipala ti le ku feyileni intervention leyi mfumo wu faneleke wu yi endla ka timasipala i yini ku yisela vanhu mati sweswi ri le ku hiserile ka 39 lani ka kona i munhu i hava mati na malama mo xava khefini lama va nge ma purified i 10 rand yaleyo xisiwana xi lava ku xava faku moya xi nge swi koti ku xava mati yi tlhela yi xava faku moya hi 10 rand yaleyo a va tirheli vanhu thank you na ni vula ku un'wana ri khalanga ma yi tsundzuka mali liya ya mi ngete mi yi vonini ya xirekerana hayi titiyinda a yi le ka swosese a le ka swona a ni kha ni vulavula ku van'watipolitiki ri va hola ne sange ma yi tsundzuka mali ya swirekerana 0860002543 tirhelani vakokwani va hina tirhelani va mhani wa hina tirhelani swisiwana swi nga kona va tirheleni a ni mi ri mi ya tirhela vona se a hi twaneni ku president va ri yini hi swihi swi nga sala leswi president va fanele va hi byela hi swihi swi nga sala leswi president va fanele va hi byela va SAFTU va yime ku lunga na va COSATU va yime ku lunga kambe va nga se ta va lava mbirhi ha bula na wehe un'wana hi loyi ndleka ahee njhani botpet voto wa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi pfukini loko a kha hi languta swa vukorhokeri hi languta tiko hinkwaro dynamic mina ku twisisa ku government amsho va langutini loko va languta kwama wa government varhangeri lava nga kona va tipolitiki va lava pfumaka tiko va langutiwa va ku na mali yo talo se ku va na system yeleyo va yi endlaka ya tendering system yin'wana yi hoxaka ngopfu xa endla ku hi nga kumi vukorhokeri hi mhaka ya yini a hi langutini practical example hi layini ya ku huma Anandoni yi yisa mati Giyani allocation ya line liya a ku ri 500,000 if I'm not mistaken but yi endla equivalent to 4 billion leswi swi endlaku ku yini hi ba 15 step forward hi ba 71 backwards so swi endla ku economy ya hina yi hetelela yi mbombomela yi nga ndandlamuki hi maendlelo malawa hi ku even na ti-tendering system or ma security
mi fika mi kuma ku mali leyi humaka for security va lava tirhaka kwalomu swibedhlele va hi tirhelaka ka ti-office ta ku hambanahambana ta ti-department mi fika mi kuma ku mali ya yena kumbe ya endla wo ma 14.5 leyi yi humaka yi ri ya yena from government mara munhu loyi a nga khoma tendera liya a va nyika wo ma 6,000 6.5 swin'wana sweswiya se hi ku endla tano swi endla ku vukorhokeri bya hina ku ya hi ku hambanahambana ka ti-department ku nga fambi nchumu ende a hi ku government wo feyila hi ku swin'wana a swi fambi kahle wu feyila hi ku vanhu lava nga kona endzeni ka government kumbe lava hi rhangelaka endzeni ka government a va na ntiyiso ende thoni ya vona ya mavulavulelo loko va vulavula na community va lunghisa thoni yin'wana ya kahle ngopfu va vulavula mi swi twa ku munhu loyi i vulavula ti-point mara ka reality swi va swi nga ri tano. A lot of people ka vona lava hi rhangelaka va tipolitiki mi fika mi kuma a ri MEC or a ri minister wo karhi loko ku ri hi ku na tendara a Topisiliga Agricultural College ya ma-security mi fika mi kuma ku u forwarda nsati kumbe u forwarda n'wana for tendara yale ya ma-security ma 170 se hi ndlela yin'wana va benefita swinene ka miholo ya vona ya siku na siku va tlhela va benefita hi mali leyi va yi kumaka swi nga fanelangi. mi vula yini loko mi ku forwarda nsati mi vula ku van'watipolitiki lavawani va tlhela va endla bindzu na mfumo walowu va nga ka wona va tlhela va endla bindzu na mfumo walowu hi nga ka wona hi ku forwarda mavito ma vanhu van'wana mi fika mi kuma ku munhu lowun'wana a ngo wo rhangisiwa just because of ku pfala ku blandza ra hina mahlo mara kha mi swi tiva ku tendara leyi 100% yona mavito ma mina ma ku rhanga ku tinyiko Adolf Maluleke mara yi na minister man or MEC man hi leswi endlisaka swona that is why several times loko mi ta mi cheka ka government ku humelela leswiwani swa ku loko ministara a duhini kumbe va kube una corruption kumbe kube na ku dyiwa ka timali instead ya ku a khomiwa ku tekiwa timali leti ti nga tekiwi a nga tikuma swi nga ri nawini o susiwa ka department ya transport a yisiwa ka department ya education in the way hi swi langutisaku hi nga swi kumisa swona ku suka le ndzhaku le ende loko swi ri tano hi kongome kwihi hi ri tiko loko va na vurhangeri lebyi taku byi suka byi nghena byi ri na ntiyiso byi vona value ya vaakatiko yi ri right swi la tala ku na loko va hi governor hi ntiyiso instead ya ku hi minkarhi ya tivhoti na yini mi vo ti-blue light ti ta ka hina mi kuma va mbele full blast ya timpahla ta mavandla ya vona ya tipolitiki mara a hi yeni mintirho ka vaakatiko ku na ti-point n'wana tikulu ngopfu mi fika mi kuma ku xibedhlele xi hava mirhi ku na vanhu lava va nga ka ti-chronic va hanyaka hi mirhi siku na siku se loko munhu a ya a ri hava na mali a nga tirhi a fika a kuma ku maphilisi mo karhi kumbe maphilisi ma TB kumbe maphilisi ma HIV a ma kona lava ngo is a must mani wa siku na siku ka vanhu va lava hi hanyaka na vona va hi rhangelaka a hi ku mali ya government a yo va bede mara matirhiselo ma yona ma hi xenga ma ha xengeka hi ri tiko a hi ku na ndhawu ne le mahlweni laha hi yaka kona se if government a wu kota ku vanhu lava nghenaka kumbe vanhu lava votaka in future a va pfuleki mahlo hi xiyimo lexiwani hi ku mi va ka mi ri nyikini va ndzaro karhi period of 30 years up to so far ikhonomi yo mbombomela kumbe ikhonomi yo tlakuka na once va kota ku vona sweswo kumbe in future 2026 from 2026 na 2029 maybe kumbe va ta vota va pfule mahlo va kota ku swi langutisa mara loko ku ri hi ku va tibyela ku vandla leri hi ri fumaka government wu mbombomelaka wu ya mahlweni a wu hi mahlweni wu mbombomela loko majority ma swi vonisa sweswo hi ta hanya ndzeni ka swona hi nge swi cinci hi swin'wana swi hetelelaka swi hi gevenga hi ku loko mo langutisa vo va lava rhangaka mahlweni va ku hi va vhotela mi fika mi kuma ku va developi ngopfu va developa na swikun'wana n'wana wa yena even va developi ngopfu vana va vona timiliyonere hi swo vulaka so vana va vona timiliyonere a famba hi timovha tin'wanyani vuleyi mi swi twisisaka ku yaleya ku tshama yi xaviwa hi mfundhisi swimanimani a xave n'wana movha ya miliyoni na vana va vona va famba kwalaha ka level ya leyi twanani la loko mi sungula mi vulavule hi mhaka ya le Nandoni se mi ndle ku ni yi landzelela loko project leya yi sungula a Nandoni ne a va te yi ta durha 502 million me ni twini ne ni kombela mi yi tsala hansi 502 million rand hi 2014 namuntlha loko ni tshame laha va ri project yi languteriwa ku yi nga durha mi ni yingisela kahle 5
5.5 billion. So 5.5 billion must be line. You will initial cost ya 5 billion lia ita in the project lia yita kuke 5 billion. And loko mo fika ni cheka ko kwala ku na line leyi nga ndliwa leyo sungula va nga yembula ne nga pipe se va ti chele kha ti na ku fika le va ta va fika va ti yembula va ku a ti tiyangi ti nge last 1 2 3 the very same line tetiya ti sukini kusuka na ndoni ti famba hi patu ra Vuwani ti ya ka line ya vo Elini if I not mistaken a ti yembuluwangi to se loko a kha va na ku dya mali hi ndlela ya vutsu Nemetwe botame nemetwe eso something sarunga ne vlago 5.5 billion i project li estimate wa ku ita durisa so 5.5 says damran sa mertele rompa se 5.5 billion li ku fika se sita pa inga yimenya an damran sa mertele rompa damran sa hai ne vlago hinga ikomba ku 5 ntirho lowu beri wu ta heta hi 502 million i half a billion i 5 a billion mara namuntlha veri swi nge hi koteki yi ta lava ku lomu ya ka 5.5 billion. Of course ku na ti-context to hambanahambana leti nga fikisa la mara to tala ta toho hi letiya ta swi rhekerana. a hi amukeli n'wani mingiserelo nhleka ani presa kona kumbe ni nga presa kona enhleka 0860002543 nangona ka Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandla le president va ta va kha va vulavula na hina mundzuku hi awara ya ntlhanu ya nkombo ni madyambu. a hi n'wana mingiserelo nhleka Kalanga Pet Matebula. papa mina Mpfukile. hi pfukile hi ngo vona papa Awa mpfukile. a khensa Hayi moni zamanya ka tsonga ro kha u famba ka tsonga. Mina ni languta chona phakalanga ne. Ni langutile ku president va languta ku timali ta mfumo ti famba ti ya kwini. Loko mo swi languta kahle timali ta mfumo leti hi nga tona hi ngo ku na VAT ku na tax ti nga kona. Ku tlhelela ka vanhu lava hi nga vota hi ku va yimela le henhla le. Loko mo swi languta kahle Kalanga loko ni fane ku ni mbutisa mhaka ya project leyi ngo yi ya dura 5.5 billion. Ni mbutisa ku ri i premier ya dipomba ku ri mani a ku ri na Stanley Mathabate a va yi timali a va nga landzelisi nchumu mali leyi na ya ku project yi famba njhani na a vo tshama vona ofisini va tshama va hwi va languta ntsena ku ri va ku na project yi fambaka kusuka a Nandoni ya fika a Giyani kumbe ya kwini na which means na vona ku Zimbabwe hwi mali va swi tiva ku fambisa ku yini. So nge a yi helo Kalanga loko se mali ya fambi ndlela leyi loko mo languta kahle mina nga msenda ka tsongunyana ka ha ri na former president Mbeki ba ku va xayi a Zimbabwe still a ku ri mhaka ya mali ya hina still leyi va swi tiva ku va yi disa ku yini vona politician nkarhi wo tani loko swi ta kahle ku na mali leyi ya phalaphala leyi a yo tshama leyi nga na ntirho a yo tshama yo gina yi vumbuluka from nowhere va nga teka n'wi a va na ntirho leyi va yi nyika swin'wana kahle hi ku hi vona ku dya mali a hi nchumu ka vona vo ta zi ku swiwana west bona va kha dya mali va nyika vana va vona. kambe mi vula yini loko mu ku dya mali va nyika vana va vona? Hi Kalanga loko wo zi teka mali yi veka purasini a yi na ntirho na a wu na ntirho ku se hi right mali we mi nga yi teka mali ku mi yi teka mi ya yi veka nhoveni mi nga yi teki mali mi yi veka nhoveni. Ni hala peni ni nge nkarhi hi swona swi swo Kalanga loko ni teki mali a va swi tiva ku mali yi fa endla yini a va nga na swo swa president a va langutisela loko no mi nyika xikombiso Kalanga loko mo nghena joleke mi ta eka masipala timovha ta masipala hinkwato yo rentiwa i ta ka Avis yi kuma mali muni a va ta xava timovha to fambela na va ta mi byela ku hi hunguta cost yo repair-a hi hunguta cost yo xava mathayele no yisa service sweswo swo tanihi a hi ntiyiso walowo i kona la nga phakathi ka Avis wa politiki nga phakathi nga dyeka mali cause loko va vutisa mali muni va yi nyika Avis va ta mi byela mali yo tala ngopfu leyi mi swona va nga xava movha leyi nga tshama almost 8 years masiri ka 8 years big spending ka mali yo tala too much ntiyiso ngopfu sweswo swi vulaka
swin'wana leswi hi fanaka ta swona va president loko mo a hi vutiseni mhaka ku na fete leyi nga tshama yi tshwa a Johannesburg yi nga mbinimisiwa a yo ka yi nga vekeriwi mali ya ku loko leswi teki tsika yi karhala fete leyi khe puxiwa se puxiwa ka ha ri nkele laha wo nghena hansi laha a ku ri nchumu so which means bona a va swi koti ku veka mali ya savings ya ku loko tsika fete yo karhi yi vaviseka va yi dipherana loko laya a Lutuli House yo fika yi vaviseka Lutuli House mi ta yi vona puxiwa fast ku Lutuli House va yi mali ya hla yi veka fast letin'wana ke tindliwa yini ene mbula tani ku la Lilian Ngoyi la hiko ka ha ri ku matshalatshaleni ya ku pfuxa hi rini ku dubukile la kalanga mali yi faka hela lexi ndaku a hi lunghisisa system ya hina hi nga tshami kha hi yimela swilo hi swi vona ku swa famba hi ndlela leyi ka swi tiva ku hina vanhu vantima ya ku pfumisa ntsena hina vanhu vantima a hi swi lavi a hi hinkwenu mara a va swi lavi kahle ku lunghisa cause kona swi swa gezi ri gonyini loko ri gonyini gezi ya endla mali muni phela gezi ya affecta munhu un'wana na un'wana ntiyiso mati ma affecta munhu un'wana na un'wana a va cheki swa ku mati na gezi ya affecta munhu un'wana na un'wana vona va cheka ntsena ku ri ni ta president i ma president kusuka i Ramaphosa ka nghena mani mara what about mati what about gezi mfundhisi va tshame va swi vula Miles Monroe va ku van'watipolitiki a va na mhaka na ku tiko ri ta va ri njhani minduku kumbe rini va na mhaka na ku nhlawulo wu ta va wu yimise ku yini ndhaka lembe leri taka khalanga i ntiyiso walowo i ntiyiso ku manguva walowo loko mo swi languta kahle loko vo va campaigniwa mundzuku mi nga vona ti-campaign to tala ngoti ri kona ti fambe hi mani mali ya ko hi kwini va faka mali kwako nemetweni i ntiyiso khalanga inkomo sweswo mikisona I mean emfundhisi Miles Monroe moya wa emahlweni wa etlela hi kurhula va vurise sweswo va ku van'watipolitiki ko va hi ku antivi kumbexana ma va yingisela na loko ma va yingisela van'watipolitiki mi ta va twa ku ya hey ku vula a vulavuri swin'wani 2026 2029 so that 2020 hayi ku xikweleti hayi a hi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanele Magayisa a ni kha ni n'wi vutisa ku loko va ku kala swi nga ri kona leswi swo pepepe a ri DJ Funny Boy a swi suka kwihi a nga lavangi ku ni hlamulelo va suka tsutsuma famba kumbexani ta ni hlamula loko a kume nkarhi siku rin'wana kambe sweswi nkarhi wa mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Hlulani Fanele Magayisa Gayisa ku rhangi ku tsakela ku hlaya mahungu ka rixiyanimoya hayi swa ogena hi swi tshiki kumbe ku rhangi swa ku i la ku va DJ iko khala u ba swo bebebe khala swi nga ri kona leti ku rhange mahungu bava ku rhange mahungu ya mahungu leswi swin'wanyana a swi lo nghenelela xikarhi loko mi fikela ka Munghana Lonene mi fikele kwihi mi fikele haleni hala mahungweni hi fike ha mahungweni ivi mi navela ku va DJ hale ka tiko xihli ivi se manjeni hi khomela nyana kwala ivi se munhu a tlhavuya lava kona lera n'we loko mi taka mi languta Munghana Lonene yi ri na 60 wa malembe mi hoxe nyana malembe nyana laha ka 60 mi hoxe mangani laha ka 60 yi mani bona yi nga va hi hoxe laha ka vo ma 20 years no 20 years kusukela hi 2000 wi kusukela hi 1999 mahileni ya lembe ra 1999 se vula ku 20 kwalomu ka 25 wa malembe kwalomu ka 25 wa malembe mi kha mi vona vona mi pfuka va lavaka i karhi hi landzelela mikondzo ya n'wina mi landzelela ya vona ku hi la hi mi kuma kwala no ya khensa swinene mara swi vula ku ni ta vulavula na vafambisi ku a swi lava kwala n'hwetini yaleyi i ta nyana i ta nta ba party time ta ba party time a wu ta ya pfurha malangave hala na given mavona i ku khala swi nga ri kona swi nga tsakisa ngopfu ketseri guys sharp khalanga inko Hlulani Fanele Magayisa mi yingisela Munghana Lonene FM leswo swa again loko swi wo fika iku a hi tlangi risimu leri ra Cry Wolf ra Laura Brand again totwa ro ai matevana hi lava ku ya bula na nkulukumba Zwelinzima Vavi kusuka ka SAFTU hi twa ku va langutela yini vona tanihi vatirhi eka mbulavulo wa president kambe ke ta mi tlangela na ti-voice note leti nga kona ni nga si tlanga ti-voice note ni nga si ya ka nkulukumba Zwelinzima Vavi
swo tala u swi kumile naswona wa ha ta swi kuma mahungu mitlangu vunanga byo tsokombela swo ku nyanyula vukhongeri tidyondzo na swo tala #60 matimba ya xiyanimoya. khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi. Enhlekani ka Afrika wa vulavula khalanga na muhumelerisi wa n'wina Ncindani. Me lexi a ni navela xona ku president Minduku loko va vulavula ka na rixaka ka sona a va fane va vulavula ngopfu hi vugevenga lebyi nga tala la tikweni ra hina na vukungundzwani lebyi endliwaku hi van'wani va ti-officials kwalaya ka mfumo leswi endlaka ku hina vaakatiko hi nga kumi vukorhokeri inkoma ku ri lena Dumawuxi kwala ka Block 14B. Kesiri Butlena to make sure I'm gonna learn FM no ra ko Africa wa vulavula na ta titlanga na tin'wana ti voice note leti mi ti lavaka kambe ke a yeni ka matsalana general wa SAFTU hi twa ku vo va ri yini eka timhaka leti hi vulavulaka hi tona eka ku langutela ka mbulavulo wa president Cyril Ramaphosa lowu nga ta va kona Munduku hi awara ya nkombo ni madyambu lava hi bulaka na vona enkulukumba Zwelinzima Vavi hi ndlela yoyole hi yo mhaka hi ku la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Mr. Vavi, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Compliments of the season, even though it's already February. That's how much we don't speak, Mr. Vavi. To you, my comrade, and as a presenter, playing a very important role in as a voice of the South African most marginalized. SABC is such an important institution. And yes, thank you very much for wishing me well, and I wish you well too. All of your colleagues, as well as all of the listeners of Munghana Lonene, and I've become a friend of the station. Thank you very much. I must now come over and learn the language. Exactly, and for that, I will organize you something. Please do. It will be enough. Mr. Vavi, I understand you're looking forward to the State of the Nation address tomorrow. Am I lying? I wish that that was true. Let me tell you what is the biggest challenge facing the government and of national unity and the ANC in particular. This is the first State of the Nation address after the formation of the government of national unity. And government of national unity is in the main a coalition between a neoliberal ANC and an ultra-right-wing anti-transformation democratic alliance. And we have said when this marriage was announced, this will spell a disaster for workers and for the need for fundamental change and transformation in South Africa. We have been proven right already. That's the first point. The second point, this will be the first State of the Nation address by the president of the biggest political party, a historic party, what we used to call a parliament of the people, and which have lost power, have dropped it from 69% at its highest point, and under President Thabo Mbeki, to now 40%. And that party is talking about renewal, which we support the renewal, but we insist on real renewal. The real reason why the ANC have lost most of its supporters, who are now joining the queue, and the large pool of voters who are saying we have lost hope in the electoral system. The main reason why black people have lost hope is unemployment, is poverty, is inequality, and lastly is corruption. We call that the quadruple crisis of South Africa today. If I was in a position to influence the president, I would say
that's your line of march. Address unemployment, poverty, inequalities, and corruption. If we were to do that, all of these dejected members of the ANC will come back running. They love it, including myself. And all of these people who are saying we have lost hope in the electoral system will come back, will support a president that says, here is a program of action. We are restructuring the economy that we inherited from apartheid, that was designed to serve the interest of the minority. We are overhauling it to serve the interest of the majority. And this is the program to do so. Here is the levels of poverty. We hate that 62% of our population lives below the upper bound poverty line, and we have these programs to address, including driving the agenda of decent work, which means jobs must be created that eliminate poverty and that pay a living wage, and we doing everything to ensure that we insource every job, we fill the vacancies, we put pressure on the employers who are still outsourcing, we ban labor brokering system, and we are now advancing the agenda of decent work. And this is what we are going to do to address inequalities. We want those that are owning wealth, the 1% that is owning wealth, equal to 45% of all of the country's wealth, to share. Here is the tax programs we are pursuing, and so forth and so forth. If we were to get that tomorrow, because the ANC is learning from its mistakes, then we will say viva the ANC, viva the Council of National Unity, viva Matamela Ramaphosa. But is it not surprising, though, Mr. Vavi, that even in 2025, 31 years down the line, we're still complaining or talking about issues of outsourcing, issues of labor brokers, issues of decent jobs, and so on and so forth? How did we get into this quagmire? The power of capital, the power of money, and the co-option, and the real capture by capital. These guys are very powerful. Remember, they have what workers don't have. They have the suites. Workers have only the numbers and the unity. But that unity of workers can be dismantled through the suites from the other side. The ANC cohesion can be dismantled by the suites from the other side. These guys are very powerful. That's why they are able to parade world leaders every year in the coldest time in Switzerland, January, where they walk on ice to come and make pledges to them. That's why they have the rating agencies to discipline everybody to follow the neoliberalism and privatize, get the state out of the active economy, and leave everything into the private hands, so that you now have independent power producers that are taking over the role of ESCOM, making the situation of price of electricity to be far more worse than any other time, wanting to take over the running of Transnet, of the harbors, and dismantling Denel and making us vulnerable to the enemies of the country. This is the neoliberalism that is what we are pursuing as a country. And that's why we have a divided trade union movement, because others who don't have patience have moved to form SAFTU, and others who don't have patience politically have moved to form the EFF and this and that and that. This was one united movement before. Neoliberalism have dismantled that unity. And you spoke of real capture, Mr. Vavi. What do you mean by that? Real capture is the capture of the ideological perspectives of the movement, away from the
the people shall share in the country's wealth that is inscribed as a very important principle of the Freedom Charter, away from the principle that says the mineral wealth beneath the soil, the monopoly industries, the monopoly bank shall be placed on the ownership of the collective of the people as a whole, and that there shall be a 40-hour working week. And education, the doors of learning shall be open for all, and that we shall practice our culture. There shall be houses for all, and there shall be water, and all of those things then gets written in the Constitution as a right to dignity. Section 10 of the Constitution, the right to dignity. There's no dignity in unemployment, in squalor, in the informal settlements, in the Zamazama life. There's no dignity there. Hey, you're using certain language. You make me laugh, Mr. Vavi. The Zamazama life. Of course, that's what people are doing now with this petrol price hike, food prices, and. Now, today, I learned that the EFF, for example, has issued a very strong-worded statement that was condemning the president for speaking to a business person. For sure, you might also be having an input on that in terms of how you feel as workers. Is it a guarantee, or shall I say, is it a manifestation of what you've just said now, to say the big businesses, the billionaires, are now even controlling heads of state to such an extent that they even summon them to, is it Switzerland? Yeah, during the coldest time of the year. Davos, yes. Yeah, the EFF is spot on that statement. My goodness, Elon Musk is not a president of the United States. He's an advisor. He's a South African, born here, multi-billionaire, ultra-conservative, a friend of the Afri-Forum, anti-transformation, anti-black people. And he's now calling the tunes, of course. And the president should not be reducing himself to the level of the advisor, no matter how important he is and how he uses his proximity to the ear of Donald Trump and to the advantage of conservatives in South Africa. We should not be reducing our president to that level. Our president should insist. Mandela once insisted when, was it who, Bush, when he was asking him to speak to his secretary, he says, no, I don't want to speak to your secretary, I want to speak to you. And I'm the president. You are the president. We are both elected. We have a responsibility. Who is Elon Musk now to be a conveyor belt that the president will put his grievances and concern to a businessman, and the businessman will then pass them over to the man in charge of the world in this geopolitical situation where we live under the thumb of the United States imperialism? It's disgusting. I mean, we should refuse, and we should pride ourselves that no matter how small our country is, but we have a president elected by the majority of the people. We must not be reduced into some, beginning of Trump, who must be spoken to through the second hand. Elon Musk, the EFF was spot on that statement. Before we go or conclude our conversation, Mr. Vavi, let's look at the issue of tariffs now, which Mr. President of the United States is talking about. That I'm sure as workers, those utterances do affect you, because it also talks to how much you import and or export. In this situation, maybe you can educate us, Mr. Vavi. The issue of Cold War and the issue of war trades and stuff, is this not the commencement of another form of fighting over tariffs? Because if Canada retaliates, China is also retaliating, and so on and so forth. We are in trouble, isn't it? The collapse of the Soviet Union meant that we are
delivered to this situation where we are totally dominated by one superpower that is remaining. And that superpower, the United States of America, is a superpower advancing the interest of imperialism, of the multinational corporations from America. And it's a superpower that imposes that will of capital all over the world. It is a superpower that is creating havoc in the Middle East in order to gain access to the oil and gas. It is a superpower that is collapsing and invading countries that are not complying with the dictates of the Washington Consensus and or who are resisting the American domination. Look at the invasion here in Africa. Look at how the DRC is in tatters. The American hand is there. They are looking for those mineral deposits. Look at how they collapsed Libya under Gaddafi. And they were pursuing the interest of the multinational, and they left the country in total chaos with new militants and terrorist groups now fighting in the streets. The Americans are looking elsewhere and not dealing that mess. Look at how they invaded Iran, Iraq. Look at their history in the tensions between India and Pakistan. Look at how they are trying to fight a war to control the channel on the way to China. And look at how they are obsessed with the growing power of China, and now they wanted to take over the Panama Canal. And yesterday, Trump says he's going to take over the Gulf Canal in Palestine. And it's chaos. We are in the mercy of these imperialist forces. And by the way, one of the things people will say when I die is that the reason why I stood up and became at times a lone voice in the ANC in COSATU was to say that we are repeating the mistakes we've made that have led to the collapse of the Soviet Union to make us now the poor stepsons of the imperialist America. If the Soviet Union had practiced what it preached as to what is the true meaning of socialism, we would not be where we are. And millions of people would have not celebrated in the streets when the Communist Party of the USSR was being dismantled by Gorbachev. We would not be where we are if the ANC have remained true to the Freedom Charter and to the basic demands of our people. We will not be sitting with 40% support remaining. And I'm proud about that. I know that I'm speaking as an individual now and not as SAFTU. But these things are very, very emotional. Look at where we are now. This man is not stable upstairs, Trump. And today he says this, tomorrow. He has power. He has been voted by the majority of the racist and pro-imperialist-minded men, white men of America, co-opting a few black people to support the agenda. How shameful that some South African black people are supporting this America First. There we are. We have now America First. Panama is gone. The Gulf Strip in Gaza is going. And Canada is being threatened to be colonized by America. Mexico is under siege. Cuba is under siege. South Africa is being put under pressure for its support for Palestine, and it may not get any future support funding from this big boy, America. It's chaos. These guys are in charge of the world as we speak, not to our benefit, but to the benefit of the multinational corporations of the United States. It's depressing. Let's look forward to what the president will be saying. I hope I shall speak to you again on Friday to
dissect what shall have been or have not been said on Thursday night. Otherwise, thank you very much for your time, sir. Thank you, bud. Enkosi. Isho mina from Garano FM baba ibulana bona. Hey, inkulukumba Zwelinzima Vavi. Ay bulana bona la eka ilanguteka tmakata kulangutela ka botani hi soft looks taka tmakata mbulavulo wa president. Baka ikulikari yali ya ntsikelelo wa mintirho. Loko malanguta kufana sweswi xikombiso un'wana mingisera kha vulavula hi ku security sweswiya loko vanhu lava va tirhela mfumo a hi ta va hi ri kwihi hi ku phela loko ma languta security loko ku ri ku if kumbexani ri charge wa 15,000 aka mfumo ivi ro hola 5,000 10,000 yakwe a yi nga ta thola man'wana ma security manharhu ma swi twisisa swinyana ma swi twisisa man'wana mambirhi ma swi twisisa nyana swilo so swi swo tala leswi swi ndliwa ku handle loko a swi ndliwa ku kaya a swi ta hi pfuna kambe swi nge ndliwi la kaya hi ku a ni ma swi vo ku fanele ku va na xirhekerana a hi teni ku mangu emixava awara ya mbirhi ya ta emisikwini hi la ku ya twa va Khosatu ku va ri yini loko xiyimo xi te tani awara ya mbirhi mahungu ya ta emisikwini nhleka la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yetsu mingisero Munghana Lonene FM hi tirhi hi ta yanele ka Khosatu hi twa ku va ri yini loko swi ta ka timhaka ta vatirhi na ku langutela eka mbulavulo kusuka ka president Cyril Ramaphosa i mbulavulo loyi nga ta va wu ri koho mundzuku na madyambu kusukela eholweni ya vaaki ya Cape Town hi awara ya nkombo ni madyambu nangona kwalowo wu ta haxiwa thwi kwala ka Munghana Lonene FM na switichi swin'wana kambe na hina hi vulavula switichi swin'wana na hi vulavula kwala ka Munghana Lonene yi ta va kha wu haxiwa thwi sa hi yeneni ka va Khosatu hi twa ku va ri yini se Zanele va yime kulonga i Zanele Savela va ni tsundzuxa malembe ndzhaku ni tshama ni dyondzisa muchudeni n'wana va ku Phindile Savela wa ka Xihohoko sa ni tivi ku va huma kwihi kambe se Zanele nhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inkomu na khensa ku va na n'wina na ku vuyisa ka lembe lerintshwa se Zanele ntiyiso lembe rintshwa se Zanele navelela swo saseka ya leri fanele va kahle leri hey ni tshemba na tiphesente letiya mi ti lavaka hinkwato ku ti ta va ti ri koho leya mfumo a ni tivi yi fika kwini ti le ka ha ri va 5 a ni tivi se yi le ku fambeni ya kwini tshemba ti ta famba kahle tiphesente ta koho kambe a hi languteni president mindzuku va vulavulaka tanihi Khosatu mi langutela ku twa yini hi Khosatu hi langutela ku twa hi mhaka ku swi tele leswi nga fambiki kahle ngopfungopfu mhaka ya unemployment laha vanhu va hava mitirho hi langute 41.9% ya vanhu lava nga riki na ntirho se hi vona ngopfu mhaka ya unemployment laha vanhu va hava mitirho hi langute 41.9% ya vanhu lava nga riki na ntirho se hi vona ku hinkwaswo leswi va fanele va swi vulavula swi fanele swi kongoma kwalano na ku va tele vanhu lava hluphekaka ku na leswo van'wana la South Africa va na mali yo tala van'wana va hava mali na ku na crime na yona yi nga kona na corruption na ku ti-municipality nga ku a ti endli leswi va fanele va swi endla a va deliver ti-services se hi fanele hi vulavula hi mhaka yeleyo na ku economic growth economy leyi ya hina i khale yi karhi yimela ka 1% a yi le kuleni se hi vona ku hinkwaswo leswi va fanele va vulavula swi fanele swi kongoma kwalano hi langute timhaka to fana na Eskom yi karhi yi ta kahle 300 days ku nga ri na load shedding mara last weekend la yi kombe mihlolo yi tlhelela ka load shedding se swa tikomba ku ri Eskom na yona yi lava support yi lava ku tshekeriwa hi government se hi vona ku va fanele va hi byela ku va ta yi tshekela njhani hi mhaka ku yi lava mali yi faneke nghena ene Eskom yi kolota mali le ka mfumo se mfumo va fanele va endla nyana nje ku interest rate na ku payment terms ta vona ti nga ku ta vevuka ku va ta kota ku va hoxa mali yi nghena ka yi investiwa yi nghena ku va kota ku endla gezi
hi kota hinkwerhu ku hi ta kuma gezi hi mhaka ku as much as hi vulavula hi ku load shedding a ya ha ri kona mara ta ha ri kona tindhawu to tala leti nga na load reduction se swilo swo fana swi fanele swi langutiwa na Transnet na yona Transnet yona yi fambisaka hinkwaswo malahla na hinkwaswo na makhavichi na hinkwaswo se yi fanele yi sungula na yona Transnet loko u languta ti-financial reports ta ti-company va rila yona Transnet ku loko Transnet swi nga fambi kahle swi vula ku yi affecta mining yi affecta manufacturing na agriculture se hi tona ti-sector ta economy leti endlaku mitirho yo tala se loko ko lunga kwalano ku ta lunga swilo swo tala hi langute na metro rail yi fambisa vanhu va ya ntirhweni hi price leyi nga hansi maka ku na subsidy leyi government yi hoxako se metro rail vanhu va aka mikhukhu ehenhla ka swiporo nkarhi wa ku ri ka COVID se metro rail a swa ha fambi kahle na yona yi lava ku lunghisiwa swin'wana leswi ni vulavula hi ti-municipality sweswinyana ti-municipality na tona ti kolota Eskom mali yo ringana na 90 billion rands se ma swi vona ku loko na wena va ku hayi u kolotiwa 90 billion rands swilo swa wena swi nge fambi kahle se mhaka yi leya ku ti-municipality ku ha mali ya yi fambi kahle swi fanele swi langutiwa nakona funding model ku ri mali leti yisiwaka ka municipality ti famba njhani swi fanele swi langutiwa yi cinciwa hi mhaka ku nga a swi fambi kahle a swi tirhi kahle nakona swin'wana leswi hi swi fanele swi languta government va karhi va pfale voko va swi vitana ti-austerity budget cuts va le ku tsematsemeni rin la last week hi Friday a hi ri ku macheni hi famba hi ya treasury hi mhaka ku na madokodela layo ya nga dyondzisiwa hi government se va hetile va endle na community service vanhu lava va na skill va dyondzile vanhu lava a va kumi ntirho a swi endli sense ku hi karhi hina hi ha susumeta hi lava NHI mara a ku thoriwi madokodela maphorisa na vona ti-courts na tona loko ya court hey a swi fambi kahle swilo swi le ku weni infrastructure ya le court a swi endli swona NSFAS vana hi lava va lava ku ya swikolweni swo fana na sweswo se hi vona ku fanele ku hoxiwa mali la mhaka leya ku government yi karhi yi tsema na ti-position ti-vacancy ti tele ngopfu a va tholi vanhu loko va thola vanhu lava tivaka ntirho ku swilo swi ta famba kahle swi famba hi ndlela na SARS na yona loko SARS yo nyikiwa mali ku SARS i example leyi nga ya state leyi swilo swi fambaka kahle se loko yo nyikiwa mali SARS yi tlakusa ku vanhu lava hakela tax va se va tshame ka 64% loko va tlakusa ntsena va fika ka 70% swi vula ku mali yi ta va yi nghena ka mfumo leyi nga ta kota ku yi endla hinkwaswo yi aka swikolo mapatu na hinkwaswo yi hakela na madokodela lava nge a va na mali yo va hakela nakona Department of Employment na yona yi fanele ku yi kuma mali na yona ku yi ta kota ku leswi hi swi lavaka Minister Mess va lava ku thola 20,000 inspectors ku ti famba ti languta ku laha tikampanini vanhu va khomiwe njhani swilo swi famba njhani se swa laveka SDR grant na yona hi languta SDR grant ku ri na court case leyi nge SDR grant yi fanele hi mhaka ku hulumende yi karhi yi languta SDR grant as leya ya 370 ingaku i swilo swa COVID ntsena se swi fanele swi hela manje court yi nge a yi mahlweni 370 leyi ene vanhu vo tala nyana lava xotaka lava fanele va yi kuma a va yi kumi na vona a va yi kumi se hina as COSATU hi languta SDR grant leyi ku yi ta fanele yi tlakusiwa yi yisiwa ka leswi hi swi vitanaka food poverty line yi tlakusiwa yi fika ka 796 rands and then loko swi nkarhi wu ya yi ta endla basic income grant hi leswi hi swi lwelaka hina haleni naswona kakulu leo ku mali a yi humi ka hulumende mavona se va xotisa na masocha mali SANDF na yona ha mali se hi vonile leswi nga humelela hi lahlekeriwe hi 14 ya masocha va nga vana va vanhu va nga vavanuna na vavasati va vanhu se va nga hi siya misaveni se a swi kona leswi hi ta rhumela vanhu ku va endla peacekeeping mission kasi a va na swona leswi va ta kota ku swi tirhisa ku va endla ntirho wa vona mi swi vulavurile loko ni languterile leswi mi nga swi langutela kusuka ka president
mina ni nga ku ha swi vula ku tiko ra hina ri ta teka tlhelo rin'wana kambe xivutiso i ku va nga swi endla hinkwaswo leswi mi nga swi vula ke hi ku anakeni futhi mina loko ni tshamela ni ri se swi zanele vo ti vulavulela musi vanghana va vona va ri musi magane va vona wa vona na wena loko u tshame kwalani swilo leswi byi loko munghana wa wena a fika kona wa u nga endli so wa nga endli so wa n'wi yingisela ni loko munghana a ku hey hi vona nga ku fanele u endla so ene a ni vuli ntsena hi mhaka ku no vulavula mi swi vonile na n'wina leswa two pot pension fund system leyi nga nghena ku hi va hi lusiwa loko yi fika hi 1 September vanhu va ku hey why mi hakerisa tax swi nga teni swi ku yini mara laha hi nga tshama kona two pot se humese mali yo fana yo ringana 43 billion yi ya ka vatirhi va kota ku va hakela swikweleti leswi nga na swona va hakela school fees na swo fana na sweswo se yi le ku tirheni se manje yi sungule hi khosatu munghani wa hulumende simvulako se swi kona leswi nga ta endliwa na mhaka ya Eskom ku Eskom yi kota ku endla leswi yi nga swi endla ku fika la hi ve hi kombela ku mi va pfuna hi swikweleti swa vana se va nyika bailout yo ringana na 253 million ku va kota ku va pecha swikweleti na vona va ta kota ku hefumula va endla maintenance se swo fana na sweswo se loko u nga vuli u tshamile laha khoneni u nga vuli nchumu va ri yini Sithangani u fela kwihi n'wana ka nga rili u fela dzodzeni se loko hi nga vuli nchumu hi nge voni nchumu leswi endlaka se hi le ku phusheni ku swilo swi famba kahle na ti-public employment programs leswiya na n'wina a hi chuhe ngopfu hi January la loko hi twa ku hi ti-community works programs ku lava nga na 55 ku ya henhla se va to tsemiwa ntsena end of January se la copter va ringetile ku va vulavula na treasury va va nyika mali nyana ku va va fikisa March se va karhi va endla tipulani na vona va le ku hleketeni mara hina hi lava ku ti-program teto ti va ndlela loko ti formulatiwa ku vanhu va kota ku va kuma loko va heta kwalano va kuma mitirho leyi swi vitanaka decent jobs hina haleni ka khosati decent jobs i mitirho leyi ku nyikaka mali u kota ku tihanyisa wena na ndyangu wa wena se hi vona ku va fanele va ti languta ku ti tirhana ni program leti hi ta kota ku hi susumeta na youth hi leyi yi tele youth leyi nga tirhiki se hi langute swo fana na sweswo a hetseleni sezana hi timhaka leti ti nga van'wani va ri khala swi ri koho i swin'wana swa leswi endlaku vanhu va nga tirhi kahle van'wani va nga kumi mintirho ya xiyimo xa kahle va ri mi swi vitana decent work decent jobs timhaka ta ti-labor brokers ai tala ku hela man ti ta za ti hela timhaka ta ti-labor brokers hi le ku tuliseni na hina se ku ze ku nga va na nghozi leyi a Nedlac ku le ku vulavuriweni hi ti-labor law reforms a va ringeta ku susumeta ku ri ti-labor sweswi ni ti-labor brokers va pfumeliwa ntsena 3 months ku va nga hira munhu 3 months mara loko se swi hundzela 3 months munhu se wo fanele qachiwa swi vonakala vona va ringeta ku susumeta le va business a va ringeta ku susumeta ku ku va 6 months se hi kotile ku hi lwisa yeleyo yi nga humeleli mahlweni se wa swona so hi le ku lweni vona va ringeta ku ya le hi nga laviki ku va ya kona se hi va vuyisile va vuya haleni se i swilo swo fana na sweswo ku hi tshama hi karhi ku lweni hi nga tshiki hi karhi hi susumeta hi ya kolomo hi ya kona mara namuntlha ku hume mhaka leya ku na national minimum wage se yi tlakukile se a yi ri ani amasoko ka 27 rand 58 se manje yi le ku yi ta ku tlakukeni 28 rand 96 rand se swa pfuna sweswo ngopfu hi mhaka ku vamanana lava tirhaka makaya na lava tirhaka emapurasini leyi a va hamba va hakeriwa 6 rand an hour se yi minimum wage yi endlile yi suse vanhu yi teka vanhu le a va ti hluphekela mara tshama swi vona u hlupheka u ri na ntirho se yi va tlakusile vanhu lava ene yi karhi ya mahlweni ku ri yi ta at least yi lwisa inflation se yi karhi ha susumeta hi ya le kambe a
a yile ku tlheleni loko yi kha yi tlakuka hi ndlela leyi yi heta mintirho ya van'wani mi kuma ku vanhu hi ku na vona hala kun'wana na ku a yile ku tlakukeni le vo va tirhaka kona se loko va vuya kaya va byeriwa ku phela minimum wage va ha ku vula se zanele ku yi tlakuki yi fikela yo vhe yi hetisa ntirho wa un'wana hala kaya. Yele mi vulako ileni ya vo DA na vo Institute of Race Relations a hi ntiyiso ku na research leyi nga endliwa yi komba ku loko ku fika minimum wage tindhawu to fana na USA na Brazil na le Germany va endlile minimum wage se swi komba ku loko mi introduce minimum wage yi pfuna yi susa poverty yi susa na inequality le ya ku van'wani va va na mali yo tala van'wani va va na mali leyitsongo ya susa gap leya ya ringeta yi pfuna swilo se a hi ntiyiso ku loko vanhu va hi mhaka ku lava va hakeriwa ku minimum wage i vona va lavo va le ka construction va domestic workers farm workers vanhu va lavo loko hi languta hina hi vona ku employment kwalano ka the low earners has actually gone up se a hi ntiyiso ku loko va ku a hi ntiyiso ku loko hakela kambe hayi a hi swi twile leswi va vulalo swona se zanele va ta mi fonela muhumelerisi va mi khensa na ku va hi kombela ku khomeriwa ka ku va riqingho ri tsemekini muyingiseri wa me a swi tivi ku endleka yini a hi heleliwi airtime hina ku nga va ku va na swiphiqonyana swin'wana swa vuthekiniki swi nga hetelela swi fika swi nghenelela ka layini liya a va ri ka yona se zanele savela kusuka ka Congress of South African Trade Unions COSATU andaka loko hi bule na nkulukumba Zwelinzima Vavi kusuka ka the South African Federation of Trade Unions SAFTU hi ndlela yoleyo. Alright, kube naro tumena taisi baona ya mbiri mativa va vulavule mhaka yin'wana se zanele la na ku vutisa n'we matsundzuka loko ka ha ku tivisiwa hi timhaka ta two pot a ku hamba ku nghena vanhu va kha va ku two pot lesiya mi twangu mi ya dya mi yo hwi swi endlise ku yini hi ku swi twangu mi dyile la two pot leyi yi endlise ku yini a ku tivikiseri wa mina 0860002543 kumbexani nga heta na n'wana ku lowu ka leswi vengeri ka moyanyana wa kahle mani u la ku twanyana n'we mi nga fambi hala ka mapoto lama mambirhi hambi ka mi nga vuli vito mi nghena mi ku mina ni dirowile mina ni dirowile ivi loko ni dirowa ku hetelela ku va na xiphiqo xexo xa ku kumbe ni kuma mali a ni dirowe mali muni ni kume mali muni nga tsaka ngopfu twa tlhelo rorolelo miyingiseri wa mina ka 0860002543 kambe sweswi ni pfumeleni khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 sweswi. Hlekana ni Pet Khalanga. I think lexi nga na problem na xona ngopfu la South Africa i ku hina leswi vongo i patient or hina leswi vongo hina ku kondzelela hambi swilo kha hi swi vona ku swi wrong and a hi koti ku va ku loko ku fika nkarhi wa ku hi tlhe ya hlawula varhangeri vatswa la fanele ku va hi rhangela hi kota ku va hi cinca hi ri swa fana a hi ta ku yini so hi swona swi nga na problem ngopfu so that's why mi vona vanhu lava va tolovelini ku va va hembela lava va nga varhangeri va hina even dona namuntlha vona president leswi va nga ta swi vulavula a ku na lexi hi nga ta ku xi hisa ku yini ku already hi toloverini a va sunguli ku vulavula swilo hi ku a hi swi tiva ku va ta vulavula yini so hi sweswo swa ku se hi toloverini ku va na passion leswo swi hi dlayisisaka swi hi dlayisa a swi koti ku hi kota ku vona ku hi ya kwihi or hi finish endlisa ku yini ku ya mahlweni yo problem ya ko yeleyo. Botpet na muhumelelisi hayi hina vantimeni ha hluphekisana hi ku sisi hi teka mfumo eka vanhu lavo vo basa mfumo se manje wu le mavokweni ya hina lava nga hi rhangela mahlweni a va le ku hi tirheli nchumu va tirhela mimiti ya vona na makhuri ya vona loko ku ri mfumo lowu hi nga wu langa lowu
kwa-ANC a Limpopo kona hala matikoxikaya a va le ku endleni ka nchumu vo dyela mali ntsena hina hi le ku hluphekeni endla mati hi xava mati endla swilo hinkwaswo mapatu magoji ntsena a ku endliwi nchumu koma mina Gulukulu James Mathebula la Khensile Khalanga Kempton Park la enteri la ku twa n'wina va ti two pots a ni kha ni languta la hi mpfuka ni nghena nongonoko lowu rito ra xisati ni ri twa loko ni vulavula na se Zanele sweswi ka ene swi byi komba ku n'we ma hi yingisela ve mi tele ngopfu n'we va xisati mi yingisela ka Afrika wa vulavula handle ka loko ri ku va xisati lava mi yingisela ka Afrika wa vulavula a mi na two pot na hambi mi nga ri na two pot loko ko va ku mi ya xisati mi lava ku vulavula hi timhaka ta leswi mi nga swi langutela kusuka ka president ni nga tsaka ku twa n'wini khale ni kha ni twa va xinuna futhi a va talanga ka vayingiseri va Afrika wa vulavula ku tele n'we va xisati a hi mi twinini 0860002543 naswona ta holova na muhumelerisi la ka xiboho lexi ni nga xi teka kambe hi lani ya koho ku ni kombela va xisati ntsene hi famba hi two pot loko ri ku mi na two pot loko ri ku a mi yi kumangi two pot mi lava ku vulavula hi leswi mi nga swi langutela kusuka ka president ku nghena n'wina anene a hi sunguleni hi kuma n'wina 0860002543 ni ta ri teka riqingho rero endzhaku ka voice note leyi Khalanga mativa ni ta ni khomela leswi ni nga koti ku Xitsonga kahle mativa nongonoko lowu wa n'wina na wu rhandza mara problem i ku vhele a ni swi koti kahle na yi twa mhaka ya ku president va ta vulavula mindzuku leswi va nga ta vulavula hi swona mativa vukorhokeri bya hi karhata laha aleni Afrika Dzonga mati hi wo problem yikulu mativa lava xavisaka tijojo va kuma mali mpela hi ku tiko leri tshamaka rona hina i tijojo ntsena mativa ku tsutsuma timovha to hi xavisela mati leswi va nga hi hoxetela tiphayiphi lomu strateni a ti humi nchumu a ta ha humi ku tsutsuma timovha to hi xavisela mati mativa hayi jojo i jojo ntsena ni khensile ku khensa mina man khensile ma swi vona hi lava ku twa marito yalama hi wisa n'wina ene mi le ku foneni ni twa mi humelerisa ku maka mafoni leswi mo tsakisa hi ku fona mi kha mi ri eka hi lava va xisati mi foni mi nga ngheni ku ndlela yo mi nga nghena laha muhumelerisi tshamela riqingweni i ta ku hlamula loko ri i ku halo a ku vusa ku manje ke i ti drop ai mina nkarhi wuwa man nhlekani man hi mamukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani inkomo buthathi mfokile epfukele minjhani man epfukile me leswi ni ta ku hi xona ni langutisele ku ri president va nga vulavula hi mayelana na tiyindlu leti vanhu vo tala va kalaka va nga ti kumangiki ku fikela sweswi kusukela loko mfumo wa hina wu sungule ku fambisa tiko se hikuva vanhu vo tala na sweswi va ha ri ku hluphekeni va ha ri ka layini ya ku hlupheka va ha tshembisiwe tiyindlu van'wani na le ka ti-system va ha ri koho ku ri vo va na tiyindlu ku ve ku ri ku tiyindlu a va na tona se a ni hleketa leswaku president loko vo yi khumba na yo mhaka leyiwani a hi ta yi veka kun'wana kumbexana hi va na ku tshemba ku president yi tekela ntirho wa yona wa le ndzhaku lowu nga hoxeka kumbe va kota ku langutisana hi le matlhelo lomu va fambaka kona hi nga khensa loko president vo yi jeketa mhaka yeleyo hi twa ku vava hi ku pfuka hi tshembisiwa mavito ya hina ya koka tisystem mara a hi na tiyindlu mara nawu vula ku ri a hi sunguriseni loko mi ku n'wina hi pfuka hi tshembisiwa hi ku a ni swi twa ku swi ya kwalano loko n'wina hi pfuka mi tshembisiwa mi ku mavito ya khoma n'we ma koka system mi mbula yini loko mi ku mavito ya n'we ma koka system loko mi ku mavito ya n'we ya koka system mi mbula yini ni vula ku ri vito loko ri ri kona ka system ku ri we yindlu u yi kumile mara u nga ri na yona swi nga va swi vula yini a va hi le kwihi kwalano n'wina mi swi mi khumba mi ri kwihi me nge mariveni ve ri n'wina mina yindlu mi nga yi kumangi a yi kona la mi nge ve nge mina yindlu swi le kwihi la ve nge mina yindlu swi le kwihi mi swi vone ku na list yin'wana yi komba ku n'wa mina yindlu ho impela mara a yi fikangi yindlu a yi fikangi ka n'wina na yona ni apply 2005 na yona na sweswi hayi
yimani ni matwa komantani va ta teka riqingho ra n'wina muhumelerisi hi ta kota ku kuma ku vona ku swi tise ku loko mu ku yile ka system hi ta kota ku tiva ku swi vula yini ku yile ka system hi ta kota ku yi landzelerisa mo khomisa sweswo mani okay inkomo a swi lavi president leswi swo lava ku va hi byela lava va khumbekaka ku hi ni ndhava munhu hi 2005 namuntlha hi 20 years hinkwayo pfu hayi swo yini ko a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi i hlekani hayi minjhani Bothata hi pfukeni minjhani ka tati hi pfukini a khensa me a ni vona ingaku loko president vo va vulavurini ni nga ku va vulavule ku antswa va vulavula hi timhaka ta vana va xikolo lava va ngo lo tshama hi ku pfumala tindhawu a tiyunivhesiti vana lava ngo lo tshama Bothata va tele ene vo ho nghena xikolo vana a ku endleki nchumu wa tiva a swi tikombi ku ri problem ene swi le ku hi tikeleni tanihi vatswari loko vana va hina va nghena xikolo va applya loko va aplayini loko va fanele va tekiwa va byeriwa ku a ku na space va hetelela va ndlisa ku yini vana va xikolo va tele Bothata loko mo swi landzelerisa kahle mi swi languta vana lava tshamaka lembe na lembe va tele ene a ku endleki nchumu hi swona a swi tikombi swi vilerisa hawa a swi tikombi ku ri problem ene i problem leyikulu hi ku vana va dyondzini va fanele va dyondzela ku ya mintirhweni a vele ku dyondzeni va ya va tshama va tatisa nhlayo liya ya lava va ngo lo tshama va nga ri ku tirheni va tele vana lava ngo lo tshama ene swi tikomba kahle ku a ku na loyi swi n'wi karhataku a ku na loyi swi n'wi hluphaku vana lava ngo lo tshama va tele Bothata loko mi swi landzelerisa kahle swi landzeleriseni mi ta swi vona vana lava va aplayaku va heta va nga kumi tindhawu va tele ku tlula lava va nga ku dyondzeni se ingaku president a va swi languti sweswe na van'wamabindzu lava nga la South Africa sweswiya van'wanyana va endlaku swoho swa ku endla swikolo swa tiphurayivhete a va ringeti ku at least va zama ku va endla tikholeji ti hlayanyana ti va ti tele i mabindzu man'wanyana a va endli mabindzu hi ku endla swilo leswi swi nga ta vuyerisa vana swi nga ta vuyerisa vanhu va mundzuku ene loko mi vula sweswi mani ni hleketisa ku na vanhu va ndlaku swibindzwani swa ti-room va ndla ti-room va ku i ndhawu yo tlela ivi va tsala va ku wa tlela na nanhlekani wa tlela na madyambu so va tshika ku ndla mabindzu ya mampela yo ya ku ndla swikolo loko ya tlela nhlekani evitweni va ni kesini va ni komu okay ni vula loko ndla bindzu ku laha i ko tlela ka nanhlekani mi tlolo na nanhlekani hi ku vurhongo bya na madyambu loko ri mi yo yini mara n'wina va tiko reri a hi tweni president veri yini vhiki leri mindzuku loko va vulavula na madyambu hi ta tlhela hi hlangana va nga se vulavula na nhlekani mindzuku kambe na n'wina ku a humelesiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khala nga Pet Matebula dzumba na mina wa landzela na Ike Ngobeni kwala se hi ta ya ka tatana Hlolani Fanele Magayisa va hi nyika mahungu ya misava ya awara ya 2 no vula ku va haxa na given siku rin'wana hi twa ku leswiya swa khale a ni nga ri kona na swo bebebe swa ha ta lunga na nyiko xi kurile masiku lawa a nyiko se nyiko manti kasi eka la intwa yena munhu mina Playfontein, Musina, kuyafika eBaytree. Hina wena hi 91.9 FM. Munghana Lonene FM, Makombandlela.